Prime Minister of India की teel dan. India gam ki vai hom na Prime Minister di Indian pin tang takin teel ki yang Himale State tom pan Member of Parliament MP dia teel singam ten mi pi ayo in Prime Minister di na teel hi. Mai ding Lok Sabha seat jangale som di nga umna laka party khatle ki pi te laka akim khat sanga tam nga zo in amaw laka makai ding khat tel hi in India dan lupi constitution no ya hian ne na article som se dilenga na dongzoin president and prime minister ding ke chiam na ni sak ding hi president and prime minister demo pong na apia kim him vai hom na in pi noi nung pen lok sabha seat tam nga azote makaya hi ding chi hi lok sabha party te vote tam mu zo sam am lo hunin president na ma thune ina zangin government bol theria mon na ani izok zok party khat zo sam sama pan makai khat prime minister ding in mo pong na ape ding hi Prime Minister din munle athuna inate Minister pema President and Prime Minister to piang dungzoya mo pong na apya kahi Prime Minister and Cabinet thupung na te ama adeida na pai pi theina chiang na nei hi Cabinet member tele President ke kalzom tu ina panghi Department le Ministry tuam te sep ding ain kaya Department khale Ministry khat deida na ki banlo changin Prime Minister thuken na bang zui a hi Lok Sabha makai na panghi Planning Commission le Atomic Energy Commission a chairman hi na alen hi cabinet athunei pen leng a hi thei tua khen khatte minister peuma president in office election office माननीय lo theiwa राष्ट्रपति महोदय, wai kom in आपकी president prime आज्ञा हो minister तो to piak dung join समारोह प्रारंभ minister किया a hi जाए। nawa pana pai khite hi nidanga planning commission ki chi january ni khat sang ni le som lenga nidanga planning commission ki chi january ni khat sang ni le som श्री lenga panin नरेंद्र National दामोदर Institution for दास Transforming मोदी, India Niti Aayog ka kinoma Prime Minister in Chairman hinaleni Governing Council sa State Chair pan Chief Minister teba na Union Territory sa Lieutenant Governor tele Prime Minister in amam lo huta din mun len theding Vice Chairman dia guang pen member in atolohi Prime Minister in din mun anut siadle मैं amama kai na ya ministry le नरेंद्र department ki दामोदर form दास मोदी tengin amo pong naw atai sak ding ईश्वर hi की शपथ लेता Prime हूं कि Minister ading in office alet मैं thei hun sum bi hiam ki male विधि द्वारा Lok Sabha स्थापित elections chianga भारत Lok के Sabha election chianga संविधान si के प्रति tamzo nga lai seo Prime Minister hi सच्ची na alen श्रद्धा thei hi India gama और ki vai hom निष्ठा na Prime रखूंगा। Minister kenga mo pong na president मैं na pia ki भारत की male प्रभुता president pe na min puwa और makal hi अखंडता का thune ina tak Prime Minister अक्षुण्ण makai Council of रखूंगा। Minister pe khuta omahi मैं संघ Prime के Minister ki teldan tom ki malianin प्रधानमंत्री के dandu रूप pi में dong zo in Lok Sabha MPC अपने jengale som li कर्तव्यों का lenga omna laka party khalle ke jok श्रद्धापूर्वक pi te si tam और nga शुद्ध zo president अंतःकरण से government bol ya chialin hoi party kena निर्वहन mawla करूंगा kamakai din khatel khesonin तथा president na ma मैं pena prime minister mo pok na भय apya in या khichiam na nei पक्षपात sakhi अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
Cabinet Ministers Shri Rajnath Singh,